Reka mbasuhuze kandi mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese mudohema kudukurikira tuje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. U Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiriye gukuraho ibihano byafatiwe RDF igisirikare cy'u Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matride yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze tariki ya 2 Werurwe 2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa, ibintu rwamaganye kuva kera. Abafatiwe ibihano barimo umugaba mukuru ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa division ya 5 mu ngabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse na RDF nk'urwego. Ni ibihano byo mu rwego rw'ubukungu aho ababifatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ali Sudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matride yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa bishingiye kubavuye mu Rwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bajya muri Kongo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Muri iki kiganiro kandi ambasaderi Mukantabana yabajijwe ikiri gukora kugira ngo Amerika ibe yakuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibi bihano bitafunze inzugi mu mubano w'u Rwanda na Amerika, ashimangira ko iki kibazo kiri gukurikiranwa. Ntabwo byafunze inzugi, turacyakurikirana, turacyabivugaho. Barabigize ibihano barabifashe, ariko nyine ntabwo ari bya bindi umuntu ashyira amaboko hasi amanika amaboko, ahubwo nibwo umuntu ahagarara. Ambasaderi Mukantabana yakomeje avuga ko icyiza gihari ari uko bamwe mu banyamerika bemera ko u Rwanda rwarenganyijwe. Yavuze ko igikenewe ari uko ibibazo byo muri Kongo Kinshasa birangira burundu, kuko bizajya byongera kubyuka abayobozi b'iki gihugu bazajya batunga urutoki u Rwanda. Kuva muri Kamena 2025 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo muri Amerika, na nyuma ukwa kane Ukuboza 2025 RDC yakomeje kurenga ku byo impande zombi zari zemeranyijweho. U Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye kubahiriza aya masezerano ndetse rugakuraho n'ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Kongo Kinshasa yaba yasenye burundu umutwe wa FDLR. Andi makuru agezweho kandi arebana n'igisirikare cy'u Rwanda cy'u Rwanda nuko Mozambique yemeje ko izatanga amafaranga yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwa Cabo Delgado. Guverinoma ya Mozambique yemeje ko izatanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ibibaye mu gihe umuryango umwe bw'uburayi wakomeje gushyiraho amananiza mu bijyanye n'inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wahaga RDF muri ubu butumwa. Ibi byatumye u Rwanda rugirana ibiganiro na Mozambique birangira iki gihugu cyemeye gushyiraho ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado. Mbere yuko haba ibi biganiro, u Rwanda rwari rwaratangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubu butumwa ingabo zarwo ziteguye kuba zava muri Mozambique. Mozambique isa n'iyari yaracecetse, yaje kwemeza ko izajya itanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda gukomeza ubu butumwa bwa RDF Cabo Delgado. Andi makuru agezweho kandi nuko AFCM23 yaciye amarenga yo kongera kwagura ibirindiro byayo, ndetse uyu mutwe utanga integuza ko igitero cyose ingabo za Kongo Kinshasa coalition izongera kugaba mu bice AFCM23 igenzura, nta kabuza M23 izahita isubiza kandi ikageza umwanzi kure. Ni amakuru yagiye hanze kuri uyu wa 2 mu masaha y'igitondo
M23 ivuga ko idashobora kongera kwihanganira ibitero igabwaho n'abarimo FDLR, ingabo za Kongo Kinshasa, ingabo z'abarundi, bose bari muri coalition imwe. Uyu mutwe uvuga ko utazigera ubyihanganira, ahubwo uzahita wigeza kure umwanzi. Reka turebe ibikubiye muri iyi nkuru. Ihuriro rya AFCM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo z'iki gihugu nizigaba ibitero simusiga ziri gutegura rizasubiza inyuma kugeza rizambuye n'ibyo zari ziri kugenzura ubu. Tariki ya 2 Kamena 2026 umuvugizi wa AFCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uku kwezi kwa Gicurasi kwaranzwe n'ibitero bikomeye ku ngabo za Kongo Kinshasa zagiye zigaba mu bice birimo Masisi, Minembwe, Numbi ndetse na Warikare. Kanyuka yasobanuye ko n'ubu leta ya Kongo Kinshasa iri kohereza ingabo, intwaro n'ibikoresho bya gisirikare byinshi mu bice bitandukanye, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu buryo bugaragaza ko bari kwitegura kugaba ibitero bihambaye mu bice bituwe cyane kandi mu birindiro bya AFCM23. Kanyuka yagize ati kubw'ibyo AFCM23 irasubiramo ko igitero icyo ari cyo cyose gishya kizagabwa mu bice tugenzura kizasubizwa mu buryo bukomeye kandi bungana. Kanyuka yatangaje ko AFCM23 itazarinda ibice bizaba byatewe gusa, ahubwo ko izasubiza ingabo za leta ya Kinshasa hirya y'ibirindiro bitegurirwamo ibyo bitero. Mu cyumweru gishize AFCM23 yasubije inyuma ingabo za Kongo Kinshasa n'imitwe ya Wazalendo byari bimaze iminsi bigaba ibitero mu birindiro bya AFCM23 muri teritwari ya Masisi, ibyegeza kure muri centre ya Rubaya. Ibyegeza kure ya centre ya Rubaya cyane ko bagabye ibi bitero bavuga ko bashaka gufata ibice bya Rubaya. AFCM23 yamenyesheje abaturage ba Rubaya n'ibindi bice binini bya Kinigi ko yiteguye kubarindira umutekano ndetse ibi bitero bitazigera byongera kugaruka ahangaha Rubaya. Ahangaha naho hagiye amakuru ko abarimo ba Mutayomba ndetse na Bayakutumba barashwe bakajya kuvurizwa i Kinshasa, ndetse umutwe nka FDLR uhatakariza abasirikare, Wazalendo baratakaza, yewe na FARDC baratakaza. Umujinya w'intare nubageraho nta kabuza Warikare ishobora kuzavamo nayo, cyane ko atari ubwa mbere M23 yaba igeze Warikare. Ni impuruza rero AFCM23 itangaje cyangwa se itanze nyuma yaho leta ya Kinshasa, ubutegetsi bwa Tshisekedi bufite umugambi wo kugaba ibitero, ariko bagambiriye iki kirombe cya Rubaya. Cyakomeje kurya cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyane ko ari ikirombe yemereye Trump, yemereye Amerika, nyamara kitari aho agenzura. Ariko kandi ni nako mu misozi miremire drone zakomeje kurasa ku banyamurenge, zikomeza kurasa mu bice bya Mikenke, ndetse yewe ari nako zica abaturage, ari nako zibakura mu byabo. Ngaya makuru yaragezweho rero yaba ku gisirikare cy'u Rwanda, aho mwimviye ko ambasaderi w'u Rwanda yavuze ko igihugu kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihano byafatiwe abasirikare bakuru b'u Rwanda, ibihano byafatiwe RDF nk'igisirikare gikomeye bikomeze kuba byavaho cyangwa se bizanaveho burundu. N'urugendo ariko ni insinzi yaba ikomeye ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, ku gisirikare gikomeje gukora ibikorwa bihambaye, ibikorwa byo kugarura amahoro. Murabizi ubutumwa abana b'u Rwanda barimo muri Central Africa, ubutumwa barimo muri Sudani y'Epfo, ndetse yewe n'ubutumwa barimo Cabo Delgado. Ingabo z'u Rwanda zahagaruye amahoro, nyamara ingabo za SADC zagezeyo zishimaho biranga, haciyeyo abacancuro bashimaho biranga, kuko hari hacukurwaga gaze, hari shoramari ry'ibigo bikomeye muri Amerika ndetse no mu Burayi, ariko bigaragara ko ingabo z'u Rwanda mu bunyamwuga bwazo, mu budahangarwa, zarahageze zihagarura amahoro, abaturage barongera bajya mu byabo. Amakuru kazajya komeza kuzajya aza tuzatubagezaho hano kuri Rwanda Info. Ndabashimiye, mukore subscribe, mukore like, mukore comment, mukomeze mukura kwiza ibiganiro byacu mu gihe gito iyi channel tube tuyizamuye. Mwakoze cyane.